Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. پیویست مرو دوار جواکی ده بنازکی لسر ناوروکا تیگینا دموکراسی راوسته. دناوا تیگینی ده جهکارین وکه چین، جنس، اتنیک، دینی، انتلیکتویل پیشهی و هر وکیدن ناین کرن. تولیبونه که فردی و کمیشتی به. جبو دموکراتیه ولاتیبونا فرد اساسینه تولیبونا زمینن کمیجی نای آستن کرن. هزا کمی و فردی سردستی ناده. نه ادعایا هزه یا فردان لهمبری هفدو نه جیا کومان معنی اوینینه. پرنسیبا ویل بر چاوره گرتن اوه. دوی بکر هاتنا جبو گلمپریه یعنی ده هر مجاری ده برجواندین گشتی و هفپارین جواکه و انسیاتیفا فردی لدیجی هفدو نبن آستنگ. پیویست فردیت و گلمپری دو نقطه اپتیمال ده بگیجین هفدو. ده جوهر خود به فردیتا کومین خودی دکه لسر هیمن و پیکانینا فرد آفرینر به انسیاتیف او لهوه. اگر گرانی لسر تایبتیا کومینه بجی احتمال هیا بر به دموکراسیا توتالیتاریزم و بچه. لبرانبری و اگر هر تجربه فردیت مباح وردیتن افجی دکاره ریل بر آنارشیزم وکه و آلیه دن دکاره فرد لدیجی جواکه بکه خودیه هزکه زده. ده انجام ده هر دو میلجی دکارن لسر جواکه ریل بر دیکتاتوری ریو برنا کیفی و رزینی وکن. دموکراسی حوجهی به کسین زانا جدل و کسین به جوش جبو برجواندین جواکی و بختواری فردان هول ددن هیه. ج پارتیان ویدتر اگر دموکراتین که گل دوار دموکراسی ده پرورده دکن زندی و گشت دگرن جبو هشیار بن سور دکن نبن دموکراسی تنه به پرنسیب و سازیان نای مرشاندن. دموکراسی وکه هبونه که دینامیک مینا نباته که تمی حوجهی با آفدانی یعنی پرورده دبینه. اگر جعالی کرن خوین اویندار و نه آفدان و حشک به برزه و دکاره به دستک جبو بویرین آنتی دموکراتیک. جبو چاره سرکنا پرزگریکن جواکی ده سری ده جهاشتی آمور هری به تاثیر بیل سر نقاش به دموکراسیه. هزا خواه پاراستینن روا ین مجبوری و شر ناگره هزا خواه قابلیتا خواه یا اقنای وردگره. هر تم دکاره تشتین ده شر ده ورن واندا کرن و تشتین بی اقنای ورن بدست خستن رو بکه و جبو برجواندی گلان چاره سرین هری باش پیک بینه. گفتگوین راستین و ویرک دکارن پرزگریکان روحنی بکن. پرسگریکن هاتبن رونی کرنجی به تولیبونه که برفره آلیان دکار بکه و سر لحف کرن و چاره سریه. ته سیستم بقاسی دموکراسی نکاره گفتگو بکه راستیان در بخینه هوله و سرکتنه بدست بخه. میدان و قادا پیشکتنا هنر و زانستجی دموکراسیه. دموکراسیه لآتینا یجبو پیشکتنا فلسفه جی روشه که هری باش آماده کرد. بی دموکراسیه آتینای آریستو، افلاتون و سوکراتس نینن. اگر دما رنسانسیده دموکراسیا لباجاران نبویا شورشن هنر و زانستجی و پیک نهاتانا. گل که ونشوپین خوین دولمند انچاندی هری باش دکارن به دموکراسی بدنجین. چاند نتنه رابردویا گلکیه شیوه جوهری هبوناویه. اگر تو گلکی جه چانداوی بکی تو نتنه ویج شیوه او شکل دکی. هر وها تو ویج روحیوی یه بویه سدما هبوناویشی دکی. جلورا دموکراسی سیستمه که باش آ پولیتیکه جبو گلک کاربه تاوی چاندخوا و که و آزاد بجی. پرزگریکن دینی اتنیک و نتوی ین جبو زورداری نتوی دبن
شانس وان هي دناو دموکراسی ده پرزګریکن خو چاره سر بکن او چاندا خو بجین لولات او دورین دموکراسی راستین تیمه شاندن حوجی به تجره زوردستی نینه او نجی شانس ته داین وک اموره کی برجواندی جی وره بکارانین دشونه نتو پاریزیا سردس بندسته دموکراسی یک پاره جیتگره دموکراسی دواره آبوری دجی آلیکاریه که نه بچوک دکن. اگر دجوا که دموکراسی بمشه نرخین آبوری نه دبن دستی ریوبریه که ده کم دبن و نجی تینه تالان کرن و حتی لبر دستی فرد بیکرجی نایهشتن. دموکراسی کارا به هر ساز زده تنبلیا سازی و فردان به برپرسیاری و مصرفتی اریناکه. دوی واری دجی مزین اپتیمال با آوه که هی باشت دانین. مزین آبوریا تایبت و یا گلمپری زود درنگ و بگهیجه نقطه اپتیمال. بگلک لیکولینان تکلیا دنالبرا پیشکتن آبوری و دموکراسی ده اثبات بویه. بقاسی هلبراندنه که ببر پاروکلنه که عادل بقاسی سرمایه رازاندنه که لجه لیکولینان حوجه ده دموکراسی ده جه خود بینن. جبو هلبراندن برسوا داخوازن راسین انگل بده حوجه هی مزین دنالبرا خواستن و هلبراندنه ده باش بدانین. به وی آوائی شانسه پیاسا جواکی وردان مزراندن. دشونه هفرکین تک برده روح پیشبازی جهدگره. جسدمین بنگهین انکریزان بیمزین بون خواستن پیشکش کرن بوها افلاسیون هر وکیدن لیستکن دوار فینانسی ده دوی دا کهون آستا هری شیر و جبو چارسریه هزا خواه نشان بده. جبو بیکارتیا سیستماتیک و چارسریه که بنگهین ببینه. د تکوشینا جواکیا دموکراتیک ده دوی امهین باوکی تایبت نزی کاتگوریا جوانان ببن. وقتا جوان جواکی دبن بدافک و خفکن مزن را روبرو دبن. جالیه کی و جواکا کون شوپی یا باوکانی او خستیه بن باندورا خواه و جالیه دنوژی باندورا ایدولوژیا نظام فرمی. جوان به دینامیزما خواه جنوبون را وکریه لیل همبر بویرن ده قومن هین خشیمه. دبن باندورا جواکا پیرانده هینه نزانه چه رول و کراس لی حاتیه برین. لهمبر هزار حیلین جواکا کابیتالیست ان مروج ریده دردخینن نکاره حلما خو بگره. اوراستی همو ددن نیشان که لدر و ایوان همو دافکان پرورده که لگوری جوهر جوان فرزه. پرورده جوانان صبر و خباته که مزن دخوازه. دبرده لاوه ده جوان بدینامیزم و زیرکی خو آماده دستانان بده نویساندن. وقتا باش لآرمانج و ریباز سر وقت ببه کار نینه تدب سر نکوه. دما آرمانج و ریباز وکی هیمه بنگهین دیسیپلینا جیانه ببینه و سفربر ببه صبر و عناده خو کم نکه دکاره آلیکاریه که مزن لدوزین دیروکی بکه. ده تفگره جوانا دموکراتیک ده پینگاوه که به کادروین پیشنگ این خودی وان تایبتیان جبو سرکتنا تکوشینا جواکیا دموکراتیکا گشتی گارانتیه. تفگره که جواکی یا دینامیزم خو یا جوانان نبه شانس وی سرکتنه پر بسینوره. ده هر قوناغا دیروکی ده تجربه پیران و دینامیزم جوانان خدای حس کرن. ین دنالبرا هر دیانده تکلیه که خورد دانینه شانس وان این سرکتنه زیده تر بویه. جبو جوانین ایرو خیال مانیدار و مزن بدرکتنا سیستم جکریز ممکن دبه. جوانتیه که خیالین وی نبن نکارن خواه جرزین و ونداکرنا همو جیان خلاص بکه. جبو جوان کاربه گاو بابجه شرط روشا کاوتیک آوه کریزا داویا سیستما کابیتالیزم فهم بکه. تاوی ویه که اگر نرخن جواکیین اکولوژیک آزادیا جنس و دموکراتیک دخواده بمحینه و کاربه شانس سرکتنه که دیروکی زد بکه و جالیه دن و اگر خو راست آوا بکه و کاربه دا آوا کرنا جواکا بری کریده ببه خودیا رولکه راسین. هر تشت به پنگاوا جواکی و دیروکیا جوانان آراست و درست شنو و بدن دست بکرن و دیار ببه. شیوین ریقستن و چالاکیان این دموکراسی هری هندگ بقاسی تعریفین و ین جوهری گرینگن. ده تعریفا جوهری ده آرمانج باش هاترونی کرن.
هر وها شیوه چالاکی و ریخستنی وکا آمورین بیوان نابن دوی راسورن تعریف کرن. اگر حتی آرمانج و آمور باش لحو نین آنین و میزین دنابروان ده باش نیدانین ده دموکراسی ده گاواویتن زحمته. دموکراسیین خو تنه دسپرین آرمانج و آموران دشبن سقطکی بیکلنگی. گلو بیکلنگی حتی که و بچه هزیم رو دکاره بچه. وکه شیوه بنگهین ایرخصن بونه که دموکراتیک دبکو دا آسا جورده کنگره کبه و لجر و کومین، کوپراتیف، ریخستن جواکیین سویل، سازیین مافی مروان و ریخستن بلدیان جیه بگرن. لگوری مجاره و برفره بونه پیدوی بگلک ریخستنیان هیه. دموکراسی جواکن هری بر ریخستن دخوازه. ریخستن جبو داخوازن جواک بینن زمان به ایوان نابه. جواکا خو بر ریخستن نکه نکاره دموکراتیک ببه. پیوست دوار سیاسی جواکی آبوری چاندی و همو قادان در ریخستنین لگوری خو با آفرینن. پارتی وکر ریخستنین سیاسی یم بنگهین دست جوان نابه. ریخستنین جواکی یم سویل جبو قادا جواکی شیوه سرکه یه ریخستن بونینه. دوار ماف و حقوقی ده سازین ماف مروان بارو و وقف گرینگن. ریخستنبونا دوار آبوری ده جی به کوپراتیف، کومن خبات و گل خباتن جبو گلمپری مینا راگهاندن بازرگانی مالی و پیش سازیه دبن. پرسگریکن سازین تندرستی و پرورده یک شقادن که هری حوجهی بچاره سریه هنه. جبو پرورده یا گشتی یا گل بر ریخستن کرنا هنر و سپور جی قاده که خباته دست جنابه. لگندان مختاریت یعنی کیاتی و جواتا روسپیان ج آمورکی دولت ویدتر دویوکا آمورکی دموکراتیک وره برخستن کرن. جبو هر گندی مالک چانده یا گل شرطه. لباجاران جی به همان آوائی رخستنین کومین دوی دناو گرسین گل ده معنی اخواه ببینن. دیسا جواتا باجاران سازیه که دست جنابه. دناو برا باجاران ده یکیتین بلدیان ده آستا هریمی ده مانیدارن. ev hemû sazî û rêxistin divê xwe li saziya herî bilind a biryarê kongra gel temsîl bikin. Kongreyên gel modelekî rêxistinî ne ji bo çareseriya pirsgirêkên bingehîn ên gelan dest jê nabe. Bêyî kongreyên gel nabe em behsa demokrasiyê bikin. دوی مروف کنگرین گل نه alternatîfên dewletê ne jî weke saziyên bi ser dewletê ve bibîne. Dewleta gel nîne û nabe hedefek wê hebe ji bo şûna dewletê bigire. Dewlet weke pirî caran em li ser sekirîn rêxistineke kevin û bingehîn a li jorê civakê ye. Bi awayekî demokratîk pêk nayê, li ser rêya kevneşopiyê û bi wezîfedarkirinê dimeşe. Civaka jor dikare di nava xwe de demokrasiyê pêk bîne. Ji vê re mirov dikare bibêje demokrasiya Çîna jor. Ev demokrasî rastiya dewletê di nixumîne û vedişêre. Di piraniya modelên komarê yên rojavayî de demokrasiyên bi vî rengî dewletê esas dibînin. Berê dewlet paşê demokrasî, bêyî dewletê nikarin demokrasiyê bifikirin. Di demokrasiya gel de iqtidar dewlet hedef nîne. Demokrasiya dewletbûnê ji xwe re bike hedef bi destê xwe dawî li xwe aniye. د پیواژویا دامزراندنا دولتین همدم ان اوروپای دولتین یکبویین امریکای او سوویتا روسیای ده دموکراسیین دمکرد پیکاتنه لی وقتا بونه دولت دموکراسیین دما دامزرینه هینه نبونه سیستم به قیمت کرنه د دیروکه ده به پرانی روشا قومی اوه جواکا جور هر تم ج دموکراسی ترسیایه جبو کریزا روژامه ایرو لداوی وره هیشتن نابه که سیستم لدجی اراده گلان به. جبر که تولیبونا گل جبو چاره سریه شرطه. به تولیبون را گل دموکراتیک دبه. اف جی بی نظام کنگره نامشه. جواکا دولت دارا کپیتالیست ده 100 سالا 19 و 20 ده بلکی دکاری بو اوتوریته خواه به کنگره گل را پارونکه. لی دولتین ایرو ده کریزه ده بی گلان و بی انسیاتیف بدنوان جبو چاره سریه نکارن گاوه که پشت باوشن. شرط و مرجن گران این کریزه تولیبونه که برفره آسازین گل فرض که. جلورا ده 100 سالا 19 و 20 ده تولیبونه گلان معنی اکویا بسینور هبو. لی ده شرطین ایرو ده تولیبونه که گلان دکاره به کنگره گل معنی خو ببینه. کنگره بوان تایبتین خو نه پارتینه نه جنیو دولتن. هر دوشی نینن.
saziyên fonksiyonel engelin ku di şertên dîrokî de derketine. Piştî mezhebên kapitalizmê yanî sosyalizma reel, sosyal-demokrasî û rizgariya netewî gel hînê ji dewletê dûr çûn û ketin pêvajoya kongreyê. Bi tevahî dewlet naye redkirin, lê weke berê jî naye qebûl kirin. Ji lewra di çarçoveya prensîbên diyarkirî de ji bo derketina ji krîzê dikarin di çareseriyê de bi hev re cih bigirin. Dewlet her diçin biçûktir dibin û modelên nû yên dewletan derdikevin. Ev yek jî hewcebûna bi modela kongreyê dide nîşan. Dîsa li welatên ku pirsgirêkên giran ên netewî hene dibe ku modelên kongreyê mîna amûrekî tampon roleke girîng bilîze. Ji bo gelek kom û cemaetên din dibe ku di asta jêr de hewceyî bi kongreyan hebe. Ji ber taybetiya kongreyan a ku her cire partî dîtin û baweriyê li bin banê xwe tîne cem hevdu, xuyayê bê wan demokrasî nameşe. Weke encam mirov dikare bibêje kongre çareseriya xwe mîna alternatîfekî dewletê danayne, berovacî pirsgirêkên giran ên dewlet bi serê xwe nikare ji heq were der, di modelên çareserkirinê de li cihê dikarin li hev bikin diçin çareseriyê. Biqasî piraniya rêxistinan demokrasiya navxweyî ya rêxistinê jî biqasî pîvanên giştî yên demokratîk girîng e. Rêveberî û pêkhatina demokratîk a rêxistinan esas e. Gelên rêxistinên wan ên demokratîk nebin, demokrasiya wan jî nabe. Divê dibin kontrola gel debe. Timî bi hilbijartinê herî kêm salê carekê demokrasiya rêxistinê were nû kirin û ev bi giştî ji bo demokrasiyan garantiyeke têkûz e. Mirov heta li şêwazên çalakiyên demokrasiyê serwext nebe, pir zehmet e mirov wan bicih bîne. Demokrasiya bêçalakî weke mirovê bêdeng e. Çalakî zimanê demokrasiyê ye. Her tevgera gel, her xebata gel çalakî ye. Ji awayekî basît ber bi awayekî tevlîhev, wextê şert gihîştin divê rêzeke çalakî weke xwepêşandan, civîn, meş, hilbijartin, mîtîng, protesto, grev û her wekî din, heta berxwedanên yasayî û serhildan di dem û cihê xwe de werin kirin. Ev nebin demokrasî nabe. Bi taybetî wexta daxwazên gel ji nedîdî ve werin, armanc, pîvan û gelek saziyên demokrasiyê werin texrîb kirin, çalakî amûrên mecbûrî yên çareseriyê ne. Rêxistin û gel ku nikaribin bikevin nav çalakiyê, nikarin demokratîk bibin. Ya rastîn, rêxistin û gel ku nikaribin qabiliyeta xwe ya çalakbûnê nîşan bidin, mirine. Çalakî bi rêxistinan dikarin bibin. Naxwe çalakiyên bêrêxistin, tewşin û diyare bi ser nakevin. Gel çiqas bi rêxistin bibin, ew çend jî wê çalak bibin. Divê mirov timî çalakiyan weke berxwedan û protesto nebîne. Çalakiyên civakiyên sivîl piraniya wan erênî û çêkerin. Têgîştina çalakiyên pozitîv esasın. Şer û serhildanên gel kengî dikarin bikevin rojevê. Ev çalakiyên bingehîn em pirî caran têne îstismarkirin û li dijî berjewendiyên gelan têne bikaranîn, divê bersiveke rast ji bo şêwaz û awayên wan were dayîn û wî wextî di dîroka gelan de dikarin bi serketin, di fitil û dagerinên girîng de rol bilîzin. Şer û serhildan eger hemû awayên din ên çalakiyan encam nedin û pirsgirêkên bingehîn kûr bibin, maneya wan heye. Bi taybetî wexta hêzên şer îqtidarê ji bilî zorê tirreya dina çareseriyê nehêle, gelê jî dişûna li bin bandora koletiyeke biçûkketî de bijîn, divê karibin ji bo şer û serhildanê xwediyê hêzê bin. Wexta qanûn bi awayekî wekev neyên bicîhanîn, eleqe ji rola çareseriyê ya demokrasiyê re neyê nîşandan, hemû çalakiyên aştiyane werin biçûk kirin, dibe ku şer û serhildan xwe ferz bikin. Ev her du sînor dikarin bersiva hewce bidin. Eger dewlet maneya pêwîstî pê heye nede çareseriya demokratîk, bi berpirsyarî şans nîşan nede û di destê gel de jî wekî din amûrekî zorê pê bike nemîne, weke li cem piraniya gelan hatiye dîtin, serhildanên hindik, pir xwînrêj, an jî demkin û demdirêj dikevin rojevê. Armanca her şer û serhildanê cihêbûn û veqetîn nîne.
بروواجی جبور لبر یک پاربونکه دموکراتیک وکه. شرین رزگاریا نتوی و سرهلدان با ارمانجا وقتین که بری دهاتن کرن دماوان در باس بو. رزگاریا نتوی و سرهلدان که با ارمانجا دامزراندن دولت دهاتن کرن دداوی دبون یک شدووک کاپیتالیزمی. و یکی تپ پرزگریکا گلان چاره سر نکریه برو واجی دکاره هینه گرام بکه خویای امن کارم ببیجم پرزگریکن گلی عربی خودی 22 دولت کم بونه هینه گرانتر بونه شلورا ام دکارن شر و سرهلدان دمانو و ها راوه بکن آرمانجا سرهلدان و شر دمانو و دولت نبه و جالی شیوه و جوهر دموکراسی باش بخبتینه ام رولا وانا بنگهین ور دکارن دست نشان بکن اگر جهبون و وقتین و فرض بکن مرو دکارم معنیدار ببینه دل گلان هر تم لالی یک پاربون دموکراتیکه لهر دوالیان نتو پارزن دجوار چقاسه وقتین و شدت فرض بکنجی دوان شرطان ده دوی گلجی هری کم شدت و یک پاربون دموکراتیک بخوازن وقتا دم نه هاتبه و شرط نست و یابن سرهلدان و شرط چقاس خطر بن دم جوان پی و رین نمینه و سری لوان نی داینجی او چند به شرفیه عمرنه د دموکراسیان ده پرزګریکه کردن ادوار چالاکیان ده پاراستنا روایه د پاراستنا روا ده دوی تفگر چواب به پاراستنا روا تنه دروشن داگرکریه ده مانیدار به گوال سرگلکی داگرکری میتینگری یانجی جوره کی دن سیستما زورده سوره دامزراندن و وقت داگرکری هه چاوا کو هزکه بیانی دکاره بسری خو داگر بکه هر وها دکاره جانا نیو بنیو به هزن خجیشی بکه هدف داوی آنینا لداگرکریه و دامزراندنا دموکراسیه. اگر هزا داگرکر بیانی به جپاراستنا روار دموکراتیک نتوی وره گوتن راستره. دیسا دوان شرطان ده مرجن شر و سرهلدان ده کتنه هوله. لی جاردن شر رزگاریا نتوی کلاسیک اساس نایدیتن. هرچند آلیه وی نتوی هبجی به صدما طایبتین سردم شرکی پاراستنش بو یک پاربونه که دموکراتیکا برفره درستره. شر و سرهلدان به وی رنگی هم لباجاران هم جیلیچیان آن یک آنجی به هفدوره تینه مشاندن. لگل ولاتین آسیا، افریقا و امریکای همو شیوه وان هاتنه جرباندن. لشونا که آرمانج دولت به لگوری تایبتین سردم ین چاره سریا روزانه آرمانج وکه دموکراتیک وره دست نشان کرن لجیه. هرچند تایبتیا و یا نتوی هبجی به صدم لجور داگرکر و هفکارین خواه به هوره تفدگرن یا راسته و گلجی با آوائی که یک پاره دبن سیوان دموکراسی ده لیک برهی شر بدن مشاندن. در روشن به وی رنگی ده دوی شیوه و آوائین دن انچالاکیان آشتیانه جی حتی داوی ورن جرباندن. هدف سرکه یا بریخستن کرن و ریوبرنا پاراستنا رواجی اوه. دوی دموکراتیک بونا گل دستک بکه. پیشته ببه و ریخستنا گل دموکراتیک بپارزه. وقتا کلیکن شر و زوردستان هدف دگره دوی هبونا مخاطبین چارەسەریya دموکراتیکی جبیر نکه. راست نینه همو دولت و نتوا پی و بکه دجبری خواه. اف استراتیجیه که راست نینه. دیسا راست نینه کوه که تاکتیک هر بیانی مروه نتوی داگر کر و سازین و مینا هدف ور نشاندان. وقتا هدف اونخوا دست نشان کرن دوی هدف تنگ بن. لیکاره به جه انجام بگره درفتین چارەسەریya دموکراتیک انگل زیده بکه و هبوناوی بپارزه. اگر تفگره پاراستنا روا و رخصتنیا و حتی هزین چارەسەر نبون و داگرکری برپرسیار اقناع بکن که شر با آوائی که نحق دکن نای مرشاندن و آن بکشینن ریا چارەسەریya دموکراتیک دوی تکوشینا خواه به دجواری بکن و دبک و افبه یک جه آمور بنگهین ادرکتناش کریزه. لدروی روشن آواته د شرط و مرجن آسایی ده دوی پرسگریکا گلان آخوا پاراستنه جندیکی و نه. دناف شرطن کریزه ده لدروی اولکاریا گشتی پاراستنه خواه بخواه هیجی گرینگ ده. پیوانین اولکاریا ین کلاسیک این اقتدار دولت جگلک آلیان و نکارن برسوا اولکاریا گل بدن. جبرکو اقتدار دولت دکوه دست هزین دیکتاتور و اولیگارشیک اولکاریا بسینو را حقوق جی جوهل رادبه. مینا که دولت وره دابش کرن. گلک شته و مافیاین خودگی هینن سریه کی ناوندا دولت درد کون هوله لسرگل ترور که دجوار دمشینن درجه گنه و سوجده سینور نامینه دلگرین و لپرسینا حق ده سری لهزن دویمین تنه داین
حقوق ایدی دبه مینا متای هزین اولکاریه ین دولت بخوا دبن پرزگریکا اولکاریه د پیواژوین کریزان ده لګل ولاتان او دروژه میا یورودجی لهمبری پرزګریکن اولکاری یم به ویرنګي پاراستنا خو بخو حوجبونه ک الزمه جسدی سد به هزن خو پاراستنه بین دامزراندن هزن پاراستنا گل جدجبریا دولت یانجی الټرناتیوونه هزن وی ودتر برسف ده حوجبونه به اولکاری دولت پکناینه ته کم دمینه او حتی روشه دولت یا بخو د بسدمه به اولبونه یکینین پاراستنا گل نه ارتش رزگاریا نتویه نه جی یکینین کلاسیک گریلانه جبرکو گریلان رزگاریا گل و ارتش رزگاریا نتوی بگرانی هدف و دولت و اقتدار وینه دخوازم پرزگریکا اقتدار چاره سر بکن یکینین پاراستنا گل نابکو هدف کویا تایبه جبو دامزرانا دولت که و هدف و اقتدار کوجبلی مجبوریت اوبجکتیف هبه مرو وظیفه وان ام بنگهین و هادکار دستی شام بکه وقتا ما فنگلین قانونی و دستوری هاتم بمپکرن و دادگری وظیفه خانکر و ما فنگل بپاريزن هودان دموکراتیک بونه مسوگر بکن دجبری ایریشام پیشنگیا برخدانه بکن و هبونا هاویردور و چاندی بپاريزن یکینه پاراستنا گل لباجاران و رشاهی دکارم با آوه کی گنجاو خبر خصم بکن با آوه کی دن مرو دکار جوان را ببیجه ملیسیم پاراستنا گل وظیفین هزین آسایش هرمی بجیه نینن او دکارن تیده رول بلیزن جبر کو شرطن کریزی آواهین جواکی تمیج هفده دخینه و ناوه راست تولی هفده به خوا پاراستنا گلان و خوا ریوه برنا وان دبه یک شمجارن سرکه ینگرین جبو درکتنا ج کریزه وقتا لرین دموکراتیک هات گرین دوی پیواژوی ده جبو به اولبونا زیده دبه لداویه ورهشتن هزیم پاراستنا گل دکارن رول بلیزن بلی و پارازنامه اوجالان یا بنا و پاراسنا گله کی گداری کر حتی بشکدن دنباش